bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Usembut Menteri Rangba ke Sorkar Jala uba Presiden Tensong, ula penpau dak kebaong bakiwe ki parti ki kenok ya keseng NPP, ki lentamau ru, ki ong kadai kenong di Jat Benriau, ki ong kadai kenong tu, Henry ula ong ba ukwa ban keli khamtam ya ke parti ke bathamai, ban pen iya u, hanong ston kat no inshi ki lashna surok, namar ki ong baki e Jat Benriau. Ya kani nakaliang uba Presiden ula keren hagarensan yalap election nak bentak ke kertong MP jong keseng NPP, kabalalong hakasngi balang hasor nong stan. Syushu uba Presiden ula ongru bahaba i Jat Benriau sedang syuan ala rempe ying. Ko kiwe ki parti pikno ya ke NPP. Pil temau ro ya ke NPP. Piong de kenong de Jat Benriau. Piong de kenong tu. Ngaku aban kali khamtam ya ke toka parti ke bertemai. Peni yang hanong ston katno MC pilas dah surok. Peni hange hapa hanong ston katno teli kaya baduk pilai. Peni hange hanong ston mana besna yang kedudukan. Kata ka banga kuak banbo jingkuli ya kita ki bohong na Jat Benriau. Aba Jat Benriau wa kuak ban ong ya pide kan doi. Aba Jat Benriau kenong rimat Jat Benriau ko kilong te kilong pagi bersama what's lo to patwa. Aba ong Jat Benriau sedang suanang peye. Ngide ba sedang nalarong peye. Ngide ban ya kayeng kasem lajo. Ngide ban penek, ban pensak, ban penteli. Ya kalong yeng long sem lajo. Ya kakur, ya kakha lajo. Kata ka don kabe. Hanrei mata pinong Jat Benriau. Haba man kasni man kabit. Ha ukpa ba kene sia syo sia da sia tin ya me ya pa. Ito kata Jat Benriau. Hato te kata Jat Benriau. Nampak apa aku di sini mengalom Jat Benriau hana ia kene saya kacak ya kakak kata kalau mo nana om pi orkid orang mangi nak parti NPP tapi dia ongi ya ke Jat Benriau ni on ya ki perlu MTC ni on ni ke MLA jong ke parti ke jongi tresito halai jongi jong konstituensi. Namar na pilih halatan hantay berperan. Kabakayeng kasen jompi kabajok langkeran. Hango pi Jat Benriau. Lekali hikiti bajok MLA sawut kiko DPP. Kaay mapilay haki konsensi jompi. Yo bisu ay tagaktin Jat Benriau lenoy. Lenoy. Katar ka ini kon sama ni me kerana ci yesong situa hici awet ho ya ka keteng Jat Benriau ke tong ini nyong baik sopa anda ada kai kebencian kabama kalau miyogi babe kela nadami wan ban pensai ban pensloko ko kilong kebe kilong kepake kon sama bai ngangamut ban kerpat red na kata-kata umat jom. Baik haba tura lati kena i akatha injo ya ka iya gabar baik doktor Khaluki ulade pa wajah sapa MP jom ke parti NPP togi penjob saya ampri lendo ba inlong MP naslong mi laimut ke MP na NPP ladami laimut yo pi ngin pen kwen ya katai kedor barba bakin penting na bagi nang aila baga Sorkar India kan Europe ya ka hok jong ka Jat Benriau bat ka jela ka joli te kata ka mga kuaban ong ya